heaven to me. Beloma Island, paradise of the sea, beautiful people, so strong and free. We give our hearts to you, whether young or old. I pledge my life to you, for you are my soul, my emerald island, in splendor called to you. Its rainless feathers, where love shines through. Malungil itasil sin mora rogul ada kuk musu miltun inen mertian. To ko betsa program ko amra Kausischakl. Bakti ngutial tialin mutan timbring asulit tigal lugar okya mam. Jackson ma angir ma. Agi pek sandel di morur te yul toy mang agi ako tek mring asulia rogul ada sa bamiul. Lobang kamam el dangal igal program ra Kausischakl igal morgol tokorak. Direct oni terkumi melangani tinggi yun sabi mi kumam ko mo si sakar kumam magi mo mudu kumuru ra ram gi modu ni dapat kasis kita ro kam rengel was elis ba ya tara malungil sa lila blur belaw iblol misaura tet program ra Kausischakl ma TMC ma ro lela communication na bla sa lila blur belaw ra Taiwan ma wera gi mo mo tial Kausischakl kumam ya kung dason club gul Giguk mo tubdiya kem amal giri ra adra Taiwan. Ma blura Taiwan niya miltamal ra mal cloud si. Malo ay se di ko si orgion mora kal tara facilitator tiya na Mr. Campes Kasole. Bolo tubdiya kem am e da bura Kausischakl. Gilong ira kang irma ka ma Jackson eh. Nung orgion mo sa Campes. Okay. Saule oray dum. Cloud ka rin ram larngira Taiwan. Makimo te ergi edimo express sertial klamaet condolences message sertial blind morat Taiwan makmoduli tokora marigel mang arsa alida sabalin morong si mang the TMC management and staff expresses its heartfelt condolences to the government of Taiwan and its people. The recent 7.2 magnitude earthquake has caused immense loss and devastation. Let us stand in solidarity with Taiwan during this difficult time. Sa igidya di mo klomet, embassy ra Taiwan di Marigel, Taiwan, ma Siabal ang nga resident ambassador sa Tin Merbelaw makmadi di modulit yang mangukmoni at lil bolo mes yang et morong sitya kilometer kaman sila Jackson yung sa irmang itam saula staff tial line mo sabi ili bekin silsil guklo na yak klum ra Taiwan mo ra adre belaw ro ko to spare mama gi blol no sorti malo ay sebo do mura program kita Kausischakl mang pai ba ko de si olgun le gor ga jak mo baborang sel subject terkau yang ada yang betul subject terkita belalo dar sangir ma area kata ngasel subject terkau. Okay, malungil sweldo kami ruba kay malungil sweldo mura kami audience out there. Nga kasormom sa the wages and salary direct mo touch ra minimum wage. Gida madengek mas wages ra ad alang ra cash economy determine ra level ra standard of living ertir. Rugulak mas Igeludo del earnra aurelel imam asringi maruta legel seguida mo o decide que maseng wangaranga tele klangaral ngaringi mang diakal sangara albul edirekal sebenarnya afford da bebira service sama products al selbelau ma outsider belau mang ang sakal mam saudringi
Ngarngia Tokoram Rigel, in the course of financial transaction, no money is lost, money is only recreated. Bergulak mas sel ngarngia exchange raw do del ngara imala adal murat taraat. Dia kau do der remid al uben di kul mat atel modiak. Di bol all el ngarngia relilet sel expense taraat al uben kombali semo revenue taraat. Mal important abodosara del toy. Let me start off for gukti masada tora minimum wage. Nga mal support ra minimum wage and sige da government tingir mangal kung asen tamla moringia angaraw dudir malungil toy. So adal ministry adal belal mo ngila wage certir masil afford da abe pedengela service marala schoolar nga ligid even medical service ra outside. Nga mal support ra minimum wage mo ra private sector legagida bibirat toy balbatigar economist masing minimum wage ang rangarulil mo ra society. Ako tel important tel factor yang mirubaka asumari alla ra minimum wage en tomer trigel employer manjakal abuse ar adel jaka skill tir. Seguida tara malungil advantage tiya. At the same time, number 2, en prevent ar adel tigeluk tangara entry level. Tigel madig tilobra school lalu tilobra some kind of training, moreor, edirgam le omu, girel ngaringi wages el borngi, and real make a decent living. Ma employer aja kalau dulu asya, kami wadir ka experience kami maktiung asal kami di mo $1. Sigida stobai kay, sigida ongerum. Adire kel ongedeya, the trial pura minimum wage to a level mas kuma ada orior. Earn a paycheck ringi and sell afford at least tagalel, ma transportation ringi, ma rent ringi, adire ke lokmo ral to koy manguk plot to gibulungi la income ringi and sell ngaria sell investment ringi look for say rainy day fund malangari emergency rablil and sell marabang ke Michael sa seludo del saving ringi. Onge wang adire ke lungi la al equitable agagi dele minimum wage leng incentivizer ada mesti ada sel du reng temosiga orior alak asku maka orior ngirmangal adi ilo harakal man ngario kale senja kabul ku orior medi guli ali usalu bakti ngara survive ngirel ngaringia a certain amount of money to earn at and survive ongewang sel bolungila ay kagidele I'm sorry ti ongim sel sumang bongila minimum wage indirect kung si buying power ar adrablu the more people have money raboketertir etriagida mo support tagal business rigid tomora restaurant de direct lumara ongil kal restaurant sigida tara incentive direct tara advantage ringi di number 6 create a threshold, create a cell, olgalak mase, tiagidia, adas emel mort below tiagid, like hit the poverty line. Gila nga poverty line rigid, marada, adya ka rep te segid, tara relela government lomes minimum wage, prevent tara adam dia ka rep tra below ragid le poverty line. Ulak nugor tiang kami rubak, nga ka ulmesa news ram rigel. Kami direct lang na mesa. Tamla pa sa Lara, California, kasi tiger rogui loreo ra fast food industry, ala amo pertira $20 per hour. Mangguaya, moya del 500,000 el other nga California loreo ra fast food, ra McDonald's, Burger King, Jack in the Box, Wendy's, tiger di suka $20 an hour. Lindan nga economist nam tinik masi, tigagi del ngara fast food, adibel all el mal ngaria wages tir e mal mina relir. They work overtime kami na mora fast food mo kami sa mring lauror to say. Tangara kukakala mga tumakayal de customer complain. I mean it's all kinds of stress o morir fast food. Anyway, hindi hukti message na kalmora ar adro message tial tiaguk program regida.
akmalwa sindal girel worry ra private sector. Le private sector a management ringi as pali sabril di tir adjust a price a klalo ma service tir must really absorb increase minimum wage based on la. So I wouldn't worry about that. Yes, amor ba arala klalo, but that's the name of the game. The increase of purchasing power at Adrablu, e mo tagi arab arala klalo rastawang magal restaurant, and that's economics. Girel why say. Di also emel ire ada malakal bornya minimum wage til lungi la scale tir so lang arala klalo na molto tir including tax all kinds of expenses kita PPU sil marababa gagidele tarif tir mang segid elang ako para private sector. 3 things will happen to them as kung bornya increase in minimum wage. Number 1, to adjust the price. Number 2, moklo automation kambes. AI and batol kong balia mo ospe amsin. Mang yes, mamakasa employer tir, this will afford the per tir. Again, we better real menial job as ila amsil rule. And number 3, nga kong balia sa retain tigel skilled worker, tigel unskilled, send till back to training. Bornya murngila gagidele skilled tir. Ay gagidele gida osig aldulelek masyakada makaruli be lamang mo taragel bulu lungila wages ni. Tara krol berros gida omda surgi ma leader surgi da omda surgi. Maknomon matiga gagidel be birra aureol sa del morngi make palawa high wage country alubeng ngungila wage ngil السبقدر كي اوريور كي الوضوء ده ما يجري enough sustain a life regider tiang mang tanam tina economist mukse number 1 girel ngaria skilled population ngara nga basis ra skilled population number 1 girel ngaria training ma education ahuri pi bara idu kala na kana tara news sirat president Duterte Emle pasalat masa yerogui public university na huriping a free tuition. And then masa if education can give the Filipino a good life, then why am I holding it back? Bustri a free education. Dital college ram huriping over niya kapia tuition a private university. All public university tuition free. Girel nga rin sige tara ko total important. Number 2, gila ka abalul investor infrastructure. Dahil milsada sewer line regid gila mo ngila internet regid roguil dongul ospe investor murura velal mo headquarter tira lo to showartia gila ngila infrastructure. Ang ideya fiscal policy gila velal mo pro business. Gila policy na government clear mas business in Palau is our business. And number 4, girel friendly laws. Girel dal mo to revive al udal mo the permitting process mo friendly. Selbol why say investor may talaba eslo do turbelaw misela private sector increase sa wages sa other orior. Sige del fast permitting mal critical kami amadingay. Awa Hong Kong Singapore da borngi apply law showai in the 1 or 2 days na ma-permit rin ma license. Ako tal slow ablura Afrigal sing Mozambique ra tarak. Ako mda sugi da grad dulce ngira. Kangamorse. Oy. Mang girela velout please. Emil leadership tell below. That nobody will get hurt on speed legal permitting process. The more you hold it back, you hold back a progress rabal what? Mar adra private sector mo abulin da kas real commence sa shawartil mal slow permitting process. Igagida gedel mru leruli belal mo tara high wage paying country marang laged mar daklay tobtob igida ruli living regidel mo sustainable ra tel cash economy ba turni. Makmaldi mo igagid hopefully somebody will listen to our program seltingeme wala idum. Balsiya government help atrablo. Exactly. Oo. Sige daw ang ila government. Man sa ko mirubak. Kam ko o teo do me ngirmangara sil
si Club Gulo sa niya Jackson. Dia karuba kam lam oba ikan mal betul. May sing malungil to ko. Telel mangral akamal di seguid el minimum wage amral giren morwap. Di gine del come sergir el alwa cycle con bali angara 50,000 na income ngir tarra merio. Malabula el al di fuel champ asumora 75 cents. October ang amal mo bring tir ako kaya del mes ngil wase. Sebela a tax break tir. Seguid el difference bol player ngi sibim tax break la 2 years mas will adjust legal mal abula el mo con bali. Ya di klo tu trela girel ngaringi a plan ya bro in ngaria ina ka mal ibat ko mal bring around the swaggle spend a warra kal bro development plan belau 2020 plan spend 4 billion in what they call to telen ngaktil giba kumdas wel al was la gireda el al temela campaign la gireda msawda uldas Marada gel meto da bitang brother olbi marmut mo president mai kalol tos ela trigat mo magra nas ela gumesingi kedim lestat e way algora dir murto setang ta ul asurang to ka to da asurang bra du atami mai gang e godia ka uldas o se ngra uldasul Spedo ay velaw ro. o di seguide Dia masada adal baya nga o mesa ikal statistics. Tiang ikal statistics ra financial and masada ra FIAC FIAC sel foreign investment approval certificate. I see. Belgula say aigel tirgel investors ra outside. Logis ba ududir blur belau soril lo level invest blur belau ate al rasioai ndakala beto kali sera a fourth quarter 2022 selo se fourth quarter based na calendar year October mo December ra 2022 mle F5 mle approval FIAC sel o si siul period din guk na last year 2023 ang ilang atel mo 4 so ay gagi hadik kay gang so sel last year fourth quarter last year en dimlewan FIAC approve ngi ngara toira manufacturing at toira wa electricity gas air condition base lagi kategori dimlak transportation mendimlak emergo ya construction ang anya imong well approve FIAC ngi misal accommodation food service and other activities samle tu bula sa indim le 4 tianga bloy way say gid ya klungela say ko dai ten say gid lo ura do meseni PCL attract foreign investment now aja kalau tangalira igang awasay igang wa kana maklungel investment Atang start. ubang mo say gid so meron ko yak ngul morsel ragem kada ko mes sa ko na campaign sera fourth quarter 2022 ang le 5 FIAC the permit about 2023 ang ilang atal mo 4 okay ela jal permitting organization entities selbe ako state permit at yakot tatlo commercial center mang attract ta siya ba mang ideal blood permit til issue ako state til get ko siya ba asera fourth quarter 2022 mle 11 at permit ngi ya 2023 yang mle 18 rahmal diesel fourth quarter ela kademera national IQPV ang ngilang ate mang mle 47 el permit IQPV mle permit 47 project tercera 2022 fourth quarter ya bolo si siul period 2023 ang ngilang ate me 40 embargo kademora Bureau of Culture and Historical Preservation mang mle 48 2022 yang mga telmo 47 ra Belgula say, sel ko interpreted yang there might be other factors el lorrega draigan. Then the trend I say, maral merio. Mangire la government el mo til smisi aurior, el mo til attract rulitial belao mo attractive to attract a foreign direct investment in mera blur belao le.
Those pe ay gigit create jobs, raise a standard of living el morbab. Ding jakal bula sa ingkuk ay ka sa LDO hindi lemeng jakal materialize lo ikal betokol el lamedu mang society na kukka ditulil kila ikal actual statistics. Ngaka bay orang sirika dire kal aku mararing hindi ngaka eli ngidris mga adam lesendra aku message meranga luas ay gal maklol kombali o for example awa belaul ke grel bulu maklol kombali bela o west mal sola drilla minimum wage mo why mang maaragal store marga ko rogui siya ay mo argument leng al sumo ultra tunara west ka ultra tunara grel store okya kita diksay ya ditaro leng jakal broga west alo ara kombali kita rogui kita grel mom and pop around the corner leng kita small dia okya kita mera may question na kara tilagid na do kasi ako mesra kabalmente tabmal di tritra minimum is isolated dia ka ay gagit to ko blamdo ay gan dia kalkora package ako na di ogirngileng ngarama ako crawl na kabalmente rally yung most of ela gagrel stoangal ngani confidence ngil ngwa minimum is na rogul morbablen bailo di alungul morbabel bol kampitra o mga bitara franco bom kampitra franco en marara store ka siya imo na tol ko rin sama. Di so kung siya kabalmente ngukti ang ara minimum wage o itita dang ara mo sibel el pergido rogo mo. The tira fact about small mom and pop store, may gal mo close to Of course, ang close to nga di bo nga riwa wages, price ra goods. Many gal mom and pop store at tilgi mo ngarba. But di tigi den here braidu. A small mom and pop store di wa 7-Eleven. Hindi ka na seller tarawa klalo ra kaw. Tarawa convenience. Sell convenience sa mura mom and pop store, hindi ka mura close to ang. Mura close to ang ara o laba basket tir magale cart liga mangaralal magatekta. O mura convenience store dit mutuwa. Seguida los periara. A legal small mom and pop store, magale Bangladesh store, biyang cigarettes, soda, maral ayagidia. Obat tel chobay mang rumurta. They sell convenience. Mang convenience create tagagi dele volume, a volume create a revenue profit. Agal mo close to ang they do also sell more price at tom other by bulk. At the same time, there's the same one trawa a wholesale more small mom and pop. Oh, so to answer your question, the way it's done through a distribution, normally hindi ka close sa mom and pop. Leng mom and papa provide a convenience, hindi ka provide a close to ang. Ula sa naman ako na say, we don't sell you goods, we sell you convenience. Mungil do active ni bring it up. Yes, hindi akong Ari nga tara movement man si ilwase. Abela ka rel bulum. Asung mang kadamalipas ra Ben Franklin. Ang tamara klalo, tamara store gitu rogoy. Ego ko to the advertisement tertir. One stop shop. You know, in the active gorgil nga kumesra kabalmente dia ka adu lo stop dengil wa ti al molgoni. Ti dio nga si minimum wage merko. Ko ding ul morise ya dir ngani ko ra kamin tirme ya moses ele ko ram lang wa folder ko metal Kausischakl. Dia malungil sil mo kumik mo sebedat magarelangi yang merak mla ngutele ya saitung manifestor nga kalme o terdi mutiagi da al deswek kita katangartia nga masada toko sel ton maral arado magmadri gide maul deswed magdaw to ra ngara wa Facebook mamlo mal mring to ko mergid ma ko ada ka rom saul deswir el alta temela senkyo imol to ko mal mo mesringi mo tigringi asi kid ngaram sel oral mal mo waiti albangra maklol tukora senkyo de kasbe de mot magas e pai masao amral tukoy igel koin mering tukora pelwat de albang mosbe de metigra klungyaon mamal mal tukoy mosbe de metigra motir kli mungil tial belu makmalom das waseng girel namo mrangil tukoy girel moringia alat el ngara el sela politics
El kayu ngadra era uldas lo si grak tamla malam telatoi maklung ya oleh adam lil tetir. Sel di boy el al ma badengel e kadak mal el way el sis. Tim sadra tami masura kay berko. Sel di boy asineto sa kwadim ludu sung eda aku mesri baka basu ringil kita muklola de kam de at least last 60 years akna o mese direk mal maserungu makwa namodo oklose dia kame kora bai otoba da bai bira uldas was kame de bai michael uldas me e bodo sa de mesel tungwa 1 or 2 uldas wen digam de ai bui le kadmo o melil tra mo redre gid ngaringi akora ba bi blakat makli andi akmo uldas wasen agired el modo soy gired amo el baglo mesel wase tial PCST gired mos modil wase sin se kadam nama il dart madrengel milyon menam botoro etia ul kadam rul mota mla tu dia ara tax ara mo dia kaudu de kadam lo mla lo ne batial motetor el albla bori kaudu medeseldi de reforma tial quarterly tax malu eda amendringi dungu bataikel el tax ral madengi maigel bring el tax lana modia ka tutrel ngarngi ndi omdo sa audo dra kabelmente mergo seguidal amaklo tutrel to el gumese que dungil do saudni el atara mal klo tutrel to istedra kabatbet aigal mal kora amring magikyo to kora a Facebook maigang ibai do sen kadam garango di aku atal pada sa konstitusion ri digel do mesengi em la mo masega de malu na mo bring rak ngargi to ni aklunge la government git tia la mo de kase edem erel di waisi na mo gire do mesengi el al time e med ada do ter klim al sen ko do trok like al toy na mo gire lo ko griga government rulil mo o ngilo rol gire tara mal el togol mal mringa te gudngelo se mi ko mdngai dia ko sel iwatas ra corte na to el gire la asel iglesia sel olgul ra katolik mlangu sakoro state land authority mo kloklel misel vital ged meliwe kresei mlangu sa kabli na ngorsubluk el trungal ngorsubluk mara kabli ra idi mo kloklel malungila gumeser sel iwatas akmo yuringi mal mongila rungo gracias marad no lo terkli seigid lo ase seigid el ut me se truim edel tela square meter vital ged semla dimla katal por kabelmen blokle la rus blok linet ra daicho yara de los speringi dimla ngariar bebi tino malale alis ra gi la tamra titi indika jasa dilulu ase dia mora original owner por kabel malung ya ul makma malgor se ngania utmul blokle la rubas fritz kumtera fa anglegelem no agimlom itu tergi ngara daicho ndi ul lo msisi akalmen ati tius listening at one time ratemela titi just because se gida ul ya corta milul sa ake SPLA mang gumesringi imora ato el imorgo ngari algo do ngira kasus el katolik el mal ada mal madalal mar to dala del gulsi lo asitianga ese gumese adal bang amo over 1000 ada del gulsi sel kudngira ke kare kumesa melak ngarsem di kumesing abayung ilal klalo government order sel kut makli lendire kal mringla egale manam bosyo kala basyon porque el mo park aku kumda so seguido o mangya ngirma mostra egale cemetery are managed by a state tira maintain kata udringi maintain el mo park o que wasel ba wasiabal ba arwa sina ka park el bo tiga ese sto seguida tel kul se mo lulu e karingi o me sentir cloud to trel to emlagi sia imora to agi smodi girel mru la lul a utum a dos pe a utum otro le la utum malis la utum mai ka klaro a kabelmen ela tia la ma utum salen a do tira state klala state tia mal girel tia di me temporary to girel mo utma girel mo lutum morara alen da do tira am la stak emlang mai me emlang mo stat lo o lise o business ai gal utma bukan ai ga girel mo kabelmen gira de ruli alla gira la alisa lo ase al sugumu arada la qod albulu alisa utum
in 99 siyempre ko amoy titakalo ito lulo si sum ngay marake titakal lingang cancel sellis mauta malu almuto mara original el owner matara to ko ilwaseng mal luida konstitusyon ang mulwasi utma girel murula la lo luta utum sa kotlay marak 1981 mo 85 teme melti ruli mo de la 1989 Raul Telao. Mal sukum hindi kam resistir molmutra 1989 after segit hindi ka sa mo claim out mo buhay. Ngul do swege kum na se aigal rogul lut mun la award del moral and authority gidel mutro open ni. Di ko ka constitutional amendment. Mung segita mo close to oil black utlam of das so sing namo gidel olingit so all block all the sweat. Oh elak di state elak da nam simra competition kita ada bela kayungan ra arolela personality ra candidates marat etikia dom correuldas pai ere ada do aldas waikel molgoy ya uriul ko ke gosen arngia sugum kal candidate oldo ra to ko rekel domdas et supporter ni bakning ul segide yak malugil nga ka kirel buiga na saibal kaya saibale Sermonia campaign mi rubake ingil kanilta mal modorek mas emo tora Maria Las masengak apok por obis ak promise kamiu ya kita bo gurul se lo mas one itemize in detail masel por obis ngomong kadol politik mas aligam labe sele eral gina mal mururgin mora San Antonio patu ay amra tiang ngaralis ternak so we have to make candidate accountable. Assume ka mo sel buk timon mas bra salary dia ka promise ka mo other why you can atora Miguel and you can just slide through. Shysters, really slide through. Look at mo no, I didn't make any promise. Aka ba ka adal promise na ka something. El boro obvious will try his best even though hindi mo fulfill entire promise ni but he attempted. And then ako say maybe I'll give you another term because you need more time fulfill lagi give a promise Raul pwede ka temim ala nga ra ito oo hindi sila to sila ka agenda ma promise lagi de akmal worry lang hindi mo obvious hindi mo lomsi lagi enjoy tel title do bang ma accolade ra community at the end of the day hindi ka production oh hindi kamsaule yang irimangan labing apartial issue le saya itu tapi kira vital kita diral ko amne soal motat sirni dia karsel iwatas ragort saya kuk ngota soder ni nakabay di ngarsel luriu rawa sa el albal to tial iwatas ra asemete asilologul ra katolik metial vital kita ngalinya obli lerni di ra kata magarang al state government, kata magarang al national government, kata magarang al tiang abia kal lengay ka obli ngarngi, hindi ka nang katmok osisi tretara iwatas ra hortel nara tiul man amlar ngarbodel, mamlar ngarkapsang alak alwid. Sel kume sa ikal tel tial na mombregel ay kay kitul gulma kumas al lugi iwatas ra hortel. En akmo o wasay sebeedel identify one response proactive response ra ko state government el gire la ingal dalong ok kami ko ra mo ko regit podesa esa government ra seral tobata iwatas ra ko magay SPLA dulwasay dia el angat su mangarian mutul samil sadra alis endia ko bergamam ko morenggen lo ese gitu ngul bang lela state government lom dasot kal to akmel ko tiang obrava to ko obrava dra dia ad kirsem na mo ra kamara obrava dra ad tirang ara matala terma at the state level elomes intindia ka sa apoy dirmi ngirela this is where you have to earn your money, this is where you have to put the people's trust and their votes to work. Melang gira del mesa government ra oreo, madira kan national government.
Leng ay ka nga isyul makatkatal nga ringi. Wala ka wasi. Mangara tiang. Mula dia ka adro pa matsikwan dal di maral mo wasi. Tiya kita a solution. Di unless ka maral face ringi most modi hindi ka easy solution sa ikal tokoy. Hindi kira dal motmage itakal ringi. Tokoy lela ko malo mes tem lo medical administration. Kata matengay leng melalui sel arbora itu ngabloon masawa dalangi lo set sel dream team tamlot mag sel group elulia ku air sel national housing policy sel housing development loan program sa before president ng mga salbora Taiwan ang ngusel $15 million sel soft loan sem lo sebel kakaringal ang 150 play din dira abol to oray ro ku play ngani am lamot or din ngani abi ko sing ato ko construction mato ko la covid ang mlamyo do okat illegal play din mlaring angir whether you agree with it or not response and kasi medina lo sa din na response sa kami para at the state level ako ko mesing si mga ilang makara o manggira dul jak ta avoid ni we need to address it head on and who's to sell was abi talget last el gargari el original land owners al adira nga claimant tertira ba ibin ramasyon mo and it could happen el judge adira el rule o si ruling mo niya ako para adot kaya mani nga displace the families Naka das tu luasing gede ba osingela kargarir belo. Yang aigal dalam okla baby ringi kardi mo makira kargaril hindi ka record terkit. Hindi kita kau adra taltelara karang mo. Bang obora baby regel blara bital gedeng yang lakra timer kargaril. Diesel obera babiel blallos. Ito tuwa tegen mo di kalata. Kardi ulmo leng masya olngila uto mlamo dia ka relationship ringi. Ya ora principal ringi oro israrat. You know, ako mesra kabelmental di al-multra written law, imlabes ra traditional law. Enya omogel wasi kami yung ramo ko adatial blay. And so other small dealers ka adatial blay ra maybe 500 years ago. Di ka ngam ko oy, kadi di adatial blay regardless. Di obra ka nagaril. Nagaril amla layer git. You know mga risel imo ra nagaril tilog dul wasi. Nga ngal gulaw lang ka road lang ka takarawa lang ka you know tumla written lam na tomalita rogir len atirgal sel oversell olgulra katolik ese olgulra terminal espanyol se olgulra katolik algo tumori katolik merbeno melang dia ka ngul sel dia ko maral wa sel adra katolik adim lel mom siberni tangariar mle responsible other below يوشل مسترير التريا جيري القبلمنت التريا ديال الجيري ديال القبلمنت جيري لا غرغريل مار ادر بلاو روغوي الدوم التريا تريا ادم لو ولا بادري مار كاثوليكا مو ولا كل شيء يقول مسترير كاثوليكا تريلون مسترير وقد مران ما مكلو روغوي المدنيل واسي ولا را كاثوليك ميشن ينوم سلا قد بورغي اكد مورسي يلا اولا اوبورغي انت حسب المورسي انت ما ادري na chance sige del relationship bela gundas me bulya ka siyugang egal ba siyom lor ni o atyal government bela government ra oro ra ulmen oro nga mala tyal madalay aksilubi Jackson na nga mo okay siral mer I siawal mo maliget ra government tir itirge yam le ko tra adam me put together government ma brother ora si mul moragit you know dimla ka ng okra madalay Aurora di ngarbeed mga ngarap sang ma igagi del bulu mga empty spaces la sel de bang tum la mar ko dil sungskil tabay na to mali ak lang gid adar belaw lang kada di morsel written law obesra ira algid sel go mesri na man la obesra ira algid o mamultira kra adjustment ra kada gril ngo ko tiul ba sentra on agum das ng amo ko tiul ba sentra ut belaw abla mo klaro kabelment ay Betengahnya rawai ngak, ditulul ra kakarone, dia ka ngararangak. Lekorone kama madim lagi mulari la ba record, lagi ula kon milo la ba history ruma.
Isil umal mura record, datan tiag yung record, maging mamagi. Aktiyo may silingil, yakal, ngawir tama tala, di yakal ungir na international, bagura, bagura. Siya din gusto ko. Ako mes sel malmulungo ay gel record at tiagi del case may gel attachment nga al sel. E dire ka atara bok patigringi aba bier adra la ra bilong. El mortir gel adal wasay. Nisem iul kay es iul relocate al sukumigang e disem kay e ko mohara alis el morabilo. Letia mang gumesi telgibul ngodra baby raikal case dil bistra wasay you have to go. Mang di imura to ko se oi se kita la nga girel murula la gut maklise le ngala au ul tirkal adam rose de ako tay ay kamla ra siabal e amrige la mel dimla ko mel o dala ka siabal merbria klisi e ul di tire mai ga kal ut mungolap e mergong man sa kabelment terbelaw kabelment terbelaw man sa alenda adu tire kal state in the meantime tirkal adam okkera kal list harau do de kerni lo ya kabelment nguk sel guk pole wai tiagi den bukti kasim el di mori gang eti kabelment lo ba le wasi ndi o meng akundas un makko se girel sel gornya kambes girel morinya gel morinya palasira ut sel bol wasi kabelment ta girel tekel tikala apon necessary lo ba eminent domain il maigel ut misti tikal an bol lo al bol kerni le tikal ada dia di blel mo Exactly. Kabelment tablo, lo ya katko ra kabel change la omre terbelaw makabelment terbelaw, ilim na kalkang kester tikalat. O tekbar namle mori kakwa tel bulu moruli tel bulu moisen, na un makose girel merula la, ya kasusa kumesra session ra senet, nga kamlom asarngo. Leng dir ko tori samla apla rule merela. Ela awai ka kita ka mal betul la algen mru mol mu travel ngereng ma betul betul bela algen mru la chen sai kan la atras te toril dingilai mal betul algen mru Di kami open na Congress. oh ela ala bu asa kamama ari rusa ko giru la 71 la uspe alwa manual typewriter sel time me ka computer emet edimle 12,000 aududam ma ai ka ma office expense di 500 raman masarung kuling aku mesra adra senete a senator rugba lokpui ka o sing got tra got lowest production amru cloud to tlela ulm na mo kiretan mai kalul dasul me ada du nakamalo maranga public open discourse giral ada du ra long letre de ser tadi sim on tingam tama ngati gaule ka ada ngal gam ngati hindi ka serada Exactly. Ya kasi kita ule ruba. Ngaringnya session, but it doesn't stop our other congress and meet a sidebar before a session ek masi kabong min telal bila bodor top kang ram line up gam sel ngira production ringi. Allah kung ti adma bil ringi maram it like you say man lower production you know the amount of money we're putting in compared to a result that will enjoy other ablua example tel PCST tiagi dal merul momra lang lemur ni mai ka makna bengi tel melel mai ka elang ngara kami tira oisen min sulu ba cermeni yobal mol mong ang mangil talenser betungum sang ang spend na telal buil mau bersuara ada rulil amen ringil lewit tol momolot ringil ikut ringil lang ringil atrap lu elan tinggal adra kami tia tinggal ibn silent tia mengdel ngare lo babil lakos tia sel di gagi sa tol waisi Ya kamal saulim it's interesting subject ligom dasweng. Kan dire del dikbong era del in charge a pick it up. Kau tu berkaya kamas. Kum sauler por ahí dunga kum das special boku kul gorngir tapi ka it's trending right now ada dim sauder ni kita na mo spera self cloud solar farm ngara tab ading area kita na mo spera ni kadam lam da amisel di elasils emorgo crawling ulot tungira aseng ra tengi mo kadam
Timong. So, mula sa level safely sila sa lifetime ng tiang, ito na mga maliya operation na ng misil, mga mararat na ng misil. Lasil sa matpang, at abading ang ulo rupto tiang. As we are speaking. This is the issue. And this is, even ang mga direct, patawa direct mo mangira official lomsod na ang PUC and maybe nga yung lomsod. As we are speaking now, and tialus PL tial sel dungo the ami tial sil dungo tungira asengan mera believe ito na harang forces per kilowatt hour. So say tial forces dia kalau lagi la alu len asil sa dia kalau spera alu dia kalau ada this more sell basic rate basic tariff rate bula say lan tu ngari sell basic rate ma fuel rate basic rate sell they establish ni ang constant dio CC club say ma every quarter lo spera kukurere la policy era PUC ta modi sell fuel rate say mga sangas ara every quarter basis sell automatic fuel price adjustment clause afpak di determine niya ara lalu oil market morma beberio so era April ngilas ra 3.2 cents ara lalu ya May sell billing ara May ito ra May first malubang after ra May first and additional 4 cents now sige 3.2 cents amora fuel kaya itian mga sangas sell 4 cents amora so sige so ako lang sa diskusyon at atra blue yang arna lang rin wasi tial asils amletara ko rungule na maun ko sa man yo asi mangmo suwir ngel adon malo bara obre ngel asel drong op masel siobay malo bara nga olen nila ara natin tingting ya luban matirok laat yang kada sa India mong mas that's where we are now ko dia kadungil leng sel mleurung ulen raw ulen tial tawara solar raw lumu sera ngarinya NG sen nombre ka administration mandor ni omsodel el mol meluk meron na mo ta NG en tagit solar Pacific lagu tagit le independent power purchasing agreement mang sel din na rumole daw si malum yang le tial share sa solar farm nga ataba din kaya at its full operational optimum and provide ra 20 mogodi ra 20% sell deal lunga ra ngil to nga alura igagi le nga mala anda ka PPUC okay nga mala alam ay garo so say gi PCA kya din mengwaise hindi ka kata mo haraw set him nakal niya partra calculation ra adlo say tiya nga mela tiagi agera say al sugo mangariak kelden engara menjaka dito ko ohede do release el one malakal book lakakara force additional 4 cents mera aududira ad malo breva eto ngiri mo sa bugil tayo mga posisi pityal prido kong lelang katong ko din orali tiyang I guess katubukti mo meter sell el nationally determined contribution ra blue bela lo sa ingila del bo 45% renewable ra by 20 dori makatong ako mo meter sa ikidel commitment tergi but at what cost kasyo ba masuk Yeah, on a technical issue, remember we went to Hawaii. Mana ko lagi solar panel na individual homes. I say, silway saying, ba na makasaya o kyak, el pay at tarif mortial power generator sila ablurahan lulu. Batamlo company pa siya mama mol chuburelen. There's so many private solar panel nga nagalblay. Manaw makasaya o kya ka kamam.
Tiang agora it's tora economics and economy of scale. The more people ngara a subscriber, ang tribal mo rio arala a tarif. Di tiam labi tok di mlagal law of unintended consequence. Di man expected mo say abol beto kay gagi del solar bebula agawa and backfire. Ela ko sa news al sales and PPUC lost some money like gagi del net metering act. Mang they have to amend la ling na backfire. Ela ka termal ko tagi del 4 cents increase. Yes, that's when we're going through our growth pain ling. Tiang diri ko mo ringi, diri ko super ringi. The only thing I'm optimistic with is that in the long run, sell na mo ba arala alu, sige da mol eventually a solar mol mo ngila arale, len arala oil window, di ka sa edal stop ringi, liga nga outside, hindi mo mo ba, especially nga udi ka rabula, hindi mo mo ba. So yes, unfortunately we're going through sige dal ko speed bump. But I'm still optimistic in another couple of years. Malanga sa arala diesel, hopefully by then kita na master the game of managing the solar, and na mo sa realize a benefit ringi. So I think it's really for the short term. Maktik pa belaw, relax. Maybe I'll go through some birth pains, but hopefully in another couple of years, still benefit will start to realize ringi. Umara sa ruba kaduguk dolmia prakang rang mangiringil tilalbu ilaguk mo harvest ringi mang sige na ko analogy pas kamiwe. So in addition to that, why say ela other PUC belko si tiang awal dil temporary usually ay gidel cost ela savings what ora say ay kan masira dengi repair fix mame agara maintenance mga rangtel ay gidya ay gidya expensive tiyan masira dengi. Eventually tial solar amol replace say gid may gid maintenance cost para ba modya ka sal I mean sige awal ko ra idea temporary dia tegi pura mas ngudelen kita sel dolar tial solar system el men udum da societia dingura asil sel men mendia do arenge mo yo olengila dengi alu bela may namor bab namodia kal make sense so sa igam kara kautol to Indiakal mo kautol giltal moktel durur ni kaulak mal nakaunte sel kombalira Taiwan tarabide sa gagid gimle 12 14 mablo end up mota tigel top 5 mo ride di say kita mal bler tak o ulgi mul top del mora PPUC lo sitiagida al sugu magingut tel kumbala ngutel kontrat mo yo arala adengi mal de gisal de udgel was ngral laji ngral tleta magramor baptia Tira bukti isbata good news auni gagi dele tial tarif okay len ngaria possibility ra agidel other way lama PPUC ma government el control tiagi dele tarif ra gagi la solar But here's the good news. I'll tell the pay 15 cents per kilowatt hour or maybe 20 cents now. And if we can maintain the sige lour, so lang in the long run, 20 cents yung mangara el alsils, valer nira 10 years ang rawa di mo 11 cents. Another 20 years hindi mo 8 cents. So the key is to hold that number because inflation na sa control ni and the power of money eventually hindi mo morba. Is be stable sa lour and it becomes more and less TCL in comparison ra TCL load o ima. So that's the benefit of if you can hold that number. Tiale power plant like you say, cell maintenance ni marala alu, ay giga kasi under control. Hindi tingil solar if we can control it and maintain sa tariff nil at least hindi ka buksan mag-jump in the coming years from now. You get a benefit from monetary and purchasing udo doktor aboket raw. Kung daso sel ura alak alwin kada mle 14 cents per kilowatt hour ay gadi dele solar. Mela ko nigero was tial 4 cents
mulsis para alsensel 14 cents al umong in addition to. Sige that's That's a question. that's a question. But in the meantime, tila kita that's how we see it over the long term ng mo positive effect niya. At this point in time, tial 4 cents is inflationary. At a time, the mal higher cost of living. Other already the struggle with the price of foods, price of energy, already lang mas at 3.2 cents on top of 4 cents. Let's hope pakabalmek tagregal besa sige di wasi kita makaray diregal para put some measures, alleviate the the long op for the time being. See, solution na clear. It comes back to money. Nga bibira although the subsidize me during the period, the growth period, Di wag kaya nga lo mo 2 trillion mo magsisi. And then eventually a couple of years from now, remove the subsidy and go tingi. Training wheels and all. Exactly. Ya kalungkas mo eh. Ya government men muter ang dina ka 13 sa dali. Dia ka diswil girel tiyan. Ka private homes umes tiyan table average sila bela nga 700 kilowatt ra talbuil. Masum kumle hara adi era dengi. So kumle hara erul dar tomokol makli mukluk ra talbuil. Ongi melbuil kumo hara $315. Mas era $55 more. Mang mas klangar ra 55. Ya kabalmenta dir charge ra PTSD on top percent 55. Di over akar karenge men dia ka ada kult morar kau. Ya, isi kita solution ra. Akal mentra mereka o mesir kita melamo ra ula ra albule ma amon dalenge to offer malungil offer. Offer Amerikel yagi miskumia welfare, miskumia food stamp, miskumia ngara. Mai garro gu il gureng ses kita da durgi. Is opening the gateway out migration bela. Lelal sukuma angalege ka mokira Amerikel. Yang karuba kang the best answer is bela Amerikel papa. Le o me como ra food stamp mo senior citizens services yung maro ko adra Amerikel lang may. Hindi ka madra Amerikel lang may kay. Kung matagalo sa tuktok amruringit elat. Nakaptal mo lugar. Hindi ka kalboril effective siya. Yan asem lo effective le pisa sel le center niya. Ada bela makum des tumi kudum na tomira. Leng kadim imagine al sukum kamsukat let's say kamsukat $5 a hour. $315 na di tengkir ka. Isya $1 niya sibel ko aralal mem. Masuwer ka. So you average by $500 expense na di klangar ka di ka mamara ka din. Kung mo sila ur ka, you should make at least $30,000 a year. 36. Let's sum ka di ngara $355. Pack your things and leave this place. Sige na korap na desyon. The cookie offer a solution. Bal girel mo niya incentive program rebela will together mutin me. Girel mo niya housing. All you parents wanna come home ngari housing remiu. As kumang somi wa job yagida available job. Kamilo laba IT expert, engineering yagida job available. Esel omay as kumaka ngari nalagem ngari incentive ra couple of $1,000 pera tuition ang lagay magsabil el mora private school al open public school. I mean, there's no way we can control our migration, but we can control or tour back home. Adang irma. Andi ulma bring up percent. Effort tergiden mortir aku kekere effort ramrigen mortir. Mortir. Why say? Tira dia kalau adra wila blurir. Din sorry about military base. That's the answer. To bea belumam o megi mis kemia umil boom. Umil klangar ma umil delong ok la umil ruba kagi mis kemia retirement tergumil. Egidil tigal sa bedel mo alolar kita ngalike. One more thing this is a fact. Ngalian bagay adul tedekal modal kerbelaw tial suga nga man namoklo. Stressor adal diriga beginners. Diga bagay ngalike struggle lorol 8 hours a day pia abulsir emermas suga. So direct tigal rubugol belawa namo gel sidan at masay let's stay lobas syugang al base raya irar il dia kaludaw dar murtra syugang syugang ar adra balulo ng seur ar ad im malubeng participation but
hindi ako necessarily udod. Yung ay Ay, anong ka di mo nakadudod, hindi mo na life forgive. ako mas na teme ng mga mobre kaya mga mal interesting nga subject diri. Maka medyo sel light ising na ako. Lightning Pisabus. Bisibus. Bago do siya susunod ko ka Jackson Okay. ba ngi. Nakamaldi kita ba bisus nga ka. Mo na use this temekel. Orang nga sulit tigele military subcontractor ng yaw tigen kala Yuxel. May del 7 al blaya blal helper tir. Clear at tamir mga sa septic tanker tir. Direk mo helper nga. Ito ma say we continual help kami. Emla ruli arale ngirmangara airport editada. Ruli arare airport el men merap seaport el maralong Israel at di as aime di malong Israel. Para ada belua malo ngari ngalak masi. Sengkel lokong MP road. Maybe starts from military something. Are mang akmal hospital time mo say gida dal di ngirar at especially adal ngara outside al may. Sa lungir tir sector bela model sa imam al mong imam la ada other seal may mang ada nga ora man na benefit tiang mang hopefully tagi de da luto me sa lawsuit mal ube ka do ra tigal adal nga ra bulur bulwad ma belaw len if you're nice to them ngara benefit do la le tigi de irmang agar rogol corporation nga yeluk mas nga regel udo de los pe el percentage del project el mora community outreach program. Dalam maseo le tirek ngara public relations. Akmalos pertegi del temegak mo say thank you yourself for all your help to the people of Angar, and hopefully we see more good news coming as we go. May meeting ra Sunday lo tira soldado so ire man next May mo ngia ko prefer kumiwa. Agele di lunga tiga gidre soldado mera ngaya ora Sunday. Thank you very Mal much. sa ka upo irma. Yang kadrel di kete maldito ko sele ti albes le supplemental budget nga tilgim butokra 15 million. Iblalo tabi a presidente mo olbi milato mesegi. Adi masanong ko rinyo asing hindi ka atalal sandera bolmre ka sel kotel supplemental tilog tanong mrekal buil. Egu ktir nga ringi tiang esel to da ikelo do ambigel egu igal o tabi a gomes a ikelo urinyak musu ringir ela. Egu nga masarong ko nga ringi asel 350,000 en murang gel buil nga sem na tuwa. Nape ako mesing ngara alsel. Mang beto kay gel ngara alsel ma away 200,000 dollars mora asel ligara next year. Ito ligara klogol met mini games met ya. Mataramal interesting ngara alsel audo do mora development bank 500,000 takatringil mo 250,000. Igar rogu lo bisa kabelmenta dingila increase maul mo seklung lo mang etara mal interesting audo del ngar ol matangel tela el togubet sel mora STA elementary school mapalaw mission academy Michael school egel nga seul mora school apron moro sa igal ikaw mara katolik ako kaya ka Presidente mo katolik ada presidente tergile la. oy ma emaus mendirek dia ka oy mama sarung kuringi legal president Gurala adra bordra STA school mal ne adra borde adra sabado mal tigal adra ngu ako se dang amla beso se tiamal ta rusul mal ta rusul al swek e como mar católica te do para population belau ko di mamu la school belau la school ama maklo garam ko kulitial toram rigen blatant mol digel mal ta rusul to mak malam das wase nagire del bomes makuligit tra olbi akura pomungin subi tiang egida dir ngilai kaludo da kampak tra elis dir no toy ngarinya mixtin mral me ngim olme de mo pomungin lo mes pomungin lo bi ai gang ari ka ududa del girela lui iraq la bodo asil kotul kampak tra nanti na risik sa kotul daw mo re ka dimula basketball mapto digal korter meliwek ke belau uri lagi di telom rot abu mengklop tu trela apa tu careful lo mesai So ngarnya hindi na mal di kadep tial lightning ral. Ngarnya mal cloud to trail ay ka mal cloud to trail el luldas el molla el ngara senete. Ngarnya sel temo amendra title 35 el sel la al masada a filing a claim. Tamo change at yang say tamo amend the self theory of claim.
Bro, kita mendengar kami amsa kami ngara kala kira utum amsa da utum. Sel mal nia mal kor ultial to ya wasi. A claim amle girel January amle dadran ra claim amle January 1st 1989. 89, Say yes. dire. Al sum kam la meodur say ang la modia ka atel. Yes. So tiya igit proposed la ngani nga bibir amendment hindi sel wal war mal tel tiala al guk nga ka mga yuwari nga masuber nga kasi al sugum kam le file el wasi tiagi the story rat kya belaw makukiwi file kya claim era 1989 asap eben mesul dia wasi dia tiagi da kusper ni claim kasi sel bol la saygit mo sabi em change ra claim raw ega wasi em meter sel January 1st 1989 nila ko sa tani saygit awal so theory of claim ang wal bol sabi em mangwaya we change horse in midstream tiang awal wasi mlamo dia kat TLM and di bigo sem namo se em change ra theory raw mergo ang namo se em mutu open so there's kami imagine say at sumoy say din I don't know what's gonna happen bekla adal tirgel ngari amin septile sebarira al mutu di bagay kortra claim bertil mga so maybe ngada William Sodan di say gida kukora ongeru malklaw tutele la at tokoira a rock lobster ay gal arapuk ngigel arapuk tutela as buried ngigel riut tiang awaya el al time magul umulay do traw ngari nga special size ringi di tiang wal borderly mong wabol sab ele bol sab ele ding wal gora ministry na mafe awal gora allow ni mong mo sab el permit ra away ora idum mang mo sab el harvest el May wala blog traw okay I mean lemu trengar niya ako makainom sodel hindi siya igid ako kora di biot nga kangu mang tokoy agi na amal mongil lomes ringi leng ngala al madel ela ka na mamingit tiker ni I hope ada mo ngin mo mengenai gigi mergo ako tidak kaya ngasir ako gasol hindi sa mo mengenai wasi say gitu lo tiang abo doruri yang sustainable ay kal stock sel ngaraway alu man siya doruri wukti limited ay gigi dia akong gas yang mo siya lo mes mo terkok kristian to ko sing sebelen dia say gitu wukti hindi ako musulit tede makadiri tiga kade pa adi soal gora o tia gade bel history rap tulo gora blur belaw kita malmle betokol time especially isira nga kamangirma ngari ilmle tilul karngud adar dal rak mutrwata makodul ko adal mo independent il al sils ya amerika lamla offer betokol te al mergi raqab al mintri ako mesel blelo tbdira news ra diplomat ya kera Amerika el alsils hindi adra Amerika dia namo dia ngod kadital dia moru ringi adra Amerika kera Amerika dia adra Amerika dia kam senkera mo tera Amerika hindi adra belaw amla mos emel dual citizenship men so emel senkera government Amerika mon cloulat emer bela wisin deringi ko kubauran mo presidente ringi Mela selgul mesengil tokora independent rablur beral wasi modi gidil mga dere gid ablado ke ko gidil suldi bel al silseng akpay lugoad waseng bam lembring rigida out migrate ila ko mesengia tara ko trugil option om adre belaw om kat maklab om kera brigel ngo ko gid om kera belaw asum adre belaw wai ngakal dia atmek bakti uriol kelis mai te swele mubul mo kera brigel Yo kira Miguel ya aklangar gal protector niya government kira Miguel. Wala ka urerem ito miska food stamp. Wala ka obo mol olbringi ito miska MCA. Everything is available. Ya kung da se sebla da dungwa da ko ngalo sa kamatra government tergida kasi barmo ko ngi len mla open sel sim mo aisi. E kita aklangar nga ka ulu marros sa tarak lebesi. Imo di nga ka mga dere nga ka kung da it's diminishing.
tingon mo di siya nga kung mamal tewa mal. Bale nga suliw ra el altal sigang masisil derngel. Kung das was subject til especially sil to ra minimum wage agi al vela mo ngil subringi. Den klungyolet al sum ko mo ngil subi. Basically. Matora debate ra government ra avela lo sen tangara mo ra lagi. Mo besra candidate. Bom das urgaw mas secure ko ra taklipsi. Masih subject terkambes atau orang utama most important gini ada beloro. Kau sudah masih aku Kausischakl, mera al Sunday, have a nice weekend.